Katukad ti Basol. Tinapalabas. Gaputasan na matagikwa ni Astor ni Ligaya. Inkedengnan nga agawan ti farm daytoy. Kinasarita na dadgesto ni Kendingas. Ket isuda ti mangipatungpal iti panggap na. Kinasarita ni Dingas daytoy. Asana nasken apuuran dati farmhouse tapnula ang matagikwana. Ngem nagunget ni Astor ket binanlagan na pay daytoy. Nga iti kanito adida aramiden, paltugan na langin ida. Mariribukan ni Dingas, gapu iti daytoy. Idinto ta na kay kedeng mette ni Jestuni. Nga isudalangan kadagiti dua a kinatulag na ti mangipatungpal. Ita gagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Iti ka nito si bibiyag pa lang ti pamilya ni Ligaya. Kalpasan ti taluang aldaw. Da kamin kanitinggas ti patayin niya mo. So, tulungan da. Da tayon ti mangipatungpal. Intong rabi, puuran tayon ti farmhouse. Sige, Ingkay gumatang iti gasolina. sige. Lukas tati ko nam. Saan nyo latang ibagpagada ito iti sabali? Saan nakayat niya mo? At na makaam mo asabali iti da ito yabanag. Nalamag! Nalawag. Nalawag. Sige. Ing kayo ita iti sentro. Kat gumatang kayo iti gasolina. Sana naskan nga ramidan tati na kuna ni Amo, Jestoni. Bunga lang ti pungtot na dayjay. Gaputa kanayon apabainan ni Ligaya. Kasanon may paypaysuno ti mang paltog ka data. Sana nga ramidan ti kasta. Nyakat tasanan. Impapatay ng tupay kan kanyang kwan. Ano kasta? Sige. Umadayukan dito eh. Aglamang kan, Jestoni. Kasanon ti pamilya. Ang mga iraman na. Si kaamot lang tinagko na kanyak iti dayta. Kanang agmumutipang taniya mo. Ano agtukyat ta. Kat madaksan ta kan kwa na. Siya kunti makamo. Basta umadayo kayon iti pamilyam dito eh. Diya kaya tamadangran ti pamilya. Dingas. Kanunana. Dakilagatad ti itangdan niya mo kadata. Kan imbagak matan ti planok. Anas ka na makaurnongak pa iti adu akwarta. Sakbahay nga umadayo ak dito oy. Ngam saan nga iti kastoy awagas? Di sumot la kwarta dingas. Hindi ka man naging dadalos. Dakas kang tupay mo lang. Basta saan ta nga ramidan ti plano ni Amo. Nauray mataytan. Imbagak matanggan ka. Saan na ta apatayin ni Amo? Siyak ti makamo nga agrason. Kan kas iti nakunak. Bunga laeng ti pudot ti ulo na dayta. Kasaritak manen ni Amo, apaman nga agbaaw ti pungtot na. Payagbatan tayo kinasanay ta mapagluganan tayo, Michael. Wan nga rod. Kaslasan ang mapayadan. Michael, imbagam ka din. Adito iti pang sukunan na kada tayo. On mat. Sige, uray tayo biitan. Si kalaang yun ti saan pa'y anangan, Dingas, mangankaan. Wan, nana. Sige, makaamukan, wan. Taidalimanag ko dagiti nanganan dagiti kakatuam. Nabannog dagladyola iji plantasyon, iso asya kung ti makaamu diti kusina. Sige, nana. Aramidan yon ti trabaho yon. Tapno makainana kayo meten. Huwan gayam, saan ka kadiama pan iji mansyon? Dito ikan amaturo? Wan, nana. Saan samat nga agawid ni Dingas ito'y mansyon? Kenne. Itaman pa'y asaan nga agawid. Idinto ta dito'y amat maturog. Ta dito'y lakit ti ayan mo. Unangam anya ti orasan. Sa bagay, ado siguro ti trabaho da ijay plantasyon. Ket nabannog, iso amaturogan ijay happy house. Ay, uwan siguro. Wan gayam,
Uray ni Margarita, saan manin ang nagawid? Ada siguro iti balay dia. Sa bagay, imparik na ngamin ni Amo, asaan nan nga ay ayatan. Iso ama ba siguro nga agawid ito'y mansyon? Kasta siguro ala, umunag takit din. Amang ano saanan nga agawid ni Dingas. Maturog siguro na iti happy house. Intangarod maturugan. Umunagtan tani. Naglamin dito'y ruwan. Sana ka makaturog. Tanga tarabiin, ngam sana klata ang makaturog. Bumangon ak manlangan. Kita no ada nakariing nga kakaduak. Ni Jess ko ni. Wan, amangano nakariing pailang. Awisak nga uminom. Nakaturog dan samet aminan. Aguurok dametan. Ni Jess to ni. Awan iti idana. Ano kasta? Padak asan pa'y makaturog. Nakita ni Jay Terasa. Ang mga no ada ijay ngagpapaangin. Talaga sana makaturog amang pampanunot iti ipaparamid ni Amo kada kami. Nay, awan met dito'y terasa ni Jestoni. Nuna pa ni Jay kusina. Saan met ang makastrak ijay? Gaputan nakalak ijayan no kastoy nga oras. Napananday jay at tao. Amangan kitdimot no. Saan? Rumwarak. Saan amabalin? Awanan ba ina Jestoni? Impatungpal ng samat ang tiplano ni Amo. Saan kumamay ta? Takaasim at daligaya. Jagnam naman nga ipatungpal ni Jestoni no bilang tapod no. Saan kumamay ta? Naska na maabot ak ida. Asidag ako ni Jay Farm. Sige, sinjan nyo ang tap na umapoy. Darasan nyo. Wan, darasan nyo. Darasan, Michael. Ada ita. Ala. Hintayan. Nagkayam-kaman ti apoy. Sargat ti farmhouse. Rumwar kayo! Ligaya! Rumwar kayo! Maur-uram ti farmhouse! Apay! Anak! Oh my God! Anak! Oh my God! Rumar kayon! Franco! Saban tayo ti apoy! Kakadwa! Ay! Daligaya! Isalakan tayo ida! Darasan niyo! Kakadwa! Ay, sos! Nabutan ti apoy ti farmhouse! Ay, apayan! Anya tinapasama kada kayon, ligaya! Kabsat pipay! Ay, apayan na puuran matan ti farmhouse!
Itian ya agapo! Dinggas! Tagtagay. At ubam nga ubiyang. Nakaturog pa'y. Darasam, umunagtan. Uwan nga, asino gata nga. Di kan sumanao. Nakarwar ni Ligaya. Nakita nga daw ba ng ubing. Dinagdagos ko ti simrak iti backdoor. Tay salakan ko kumada na napipay. Nakangagak iti sangit ti ubing. Iswa dinagdagos ko tinapan iti ayan na. Kat no sa pulag pa iti ayan dana napipay. Ang mga no mauram kami aminan. Iswa dinagdagos ko nga inwar ti ubing. Kat inlugan ko iti kotse. Pimanaw kami atagos. Kasunod nga ni nanapipay. Sapay kumata nakarwar. Nga magdwa-dwa ak nakarwar. Ngamin. Nagdaras sa nagkayamkam ti apoy. Iti nakarwar kamin iti ubing. Apay nga pimanaw ka nga dagos. Nga di mo insalakan ni nanapipay. No nagbayagak pa ijay. Sigurado ang nakita dakdag iti tattao ijay. Sigurado asyak ti pabasulan da. Taapay nga addak ijay. No kasta ti mapasamak. Amangan no patayin nak ni amo. Kat iraman na ka. Aniya! Ay, dingkas. Awan maramidak dakimay. Ni nanapipay. Kasano nga tanngay. Ladingitak. Ngamjak na isalakan. Dati yung nga ubiyangay. San mo't lang nga na, ano? Baka da sugat na. Kat baka masapul nga ipantay di hospital. Sabay kumata awan parikot kan kuana. Awan matkit di ti sugat na. Kat kas anon nga makita ni amo dato yung nga ubiyang. Ibagak nga anak ni Ligaya. Aniya? Makamu akon nga grason. Saan Saan mo nga ibagbaga nga anak ni Ligaya? Sige. Sika nga roden ti makamu nga grason. No sa dino tinagapuan daytoy nga ubing. Anya tinapasamag. Apay na uram ti farmhouse. San mi nga mausar? Daligaya. Ayanda. Kwa, sanda nakalasat, sir? Anda bang kayo dito? Sige, sir. Nakitaan! Apay na uram ti farmhouse. Anya tinapasamag. Awan kanu tinakalasa titipan nakauram ti farmhouse. Nukasta. Saan na nakalasat ni Ligaya? Di babae. Ni Ligaya? Wen? Kat adda ubana nga ubing. Itay paya kasarsaritak ni Ligaya. Ngem saan na sumumbat. Ligaya. Anya tinapasamak. Tanauram ti farmhouse yo. Kan apay nga daka itay iti igid ti kalsada nga adayo iti farm. Ligaya. Sa bali ti Jarna. Agbalansamat na. Tinasayat. Ilayon ko ida ijay hotel ko. Kasapulan dati inana. Madlaw anabambannog unay ni Ligaya. Ala, kasano nga ron din ti ubing dagimay. Basta ay wananta. Kan
Saan ka nga agsasao kan ni amo maipapan kan ko na? Amangan no patayan na to'y ubiyang. Buyas tayo bagat nga anak, tigayam mo nga hostess. Uwan? Nga ibelang na to'y anak na. Iso nga si kante mang padiakal. Wan dagimay. Kasta ti aramidon ta. Ay, wanan ta di ato yung nga ubiyang. Kini-kini. Paeskwelaan ta. Wan dagimay. O nya, gesto ni, Dinggas. Kaano nga ramidan nyo ti ipapaaramid ko? Amo. Nalpasan na mo! Inaramid min iti rabi. Ngam saan ta kay Raman, amo? Diyak mo ngayon patong paldagaya man. Aniya? Taloda nang ipatungpal, amo. Kaano nga itag mo titangdan mi amo? Sabay kumatasan ko apakabasulan, amo. Taiso dalaeng tinang ipatungpal. Di mun to. Amo, tinaskan kat nalpasan. Awanan ti parikot mo. Kukwamon ti farm. Nasaya at launay. Hangam, sigurado kayo nga awan nakalasat kadakwada? Awan mo! Sigurado ak itinita. Natay da siguro amin, amo. Ngamin, intaramente anauram ti farmhouse. Gaputa saan asimentado. Bueno, ingkaya ban dagiti kakadwam, gesto ni. Tadda papanan tayo. Ijay ko nga itad titangdan nyo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.